سلام علیکم. سازن خوبین؟ سلامتون؟ سازای کارو خوبه؟ یک خدمت میکردین یا نامرایتان میکردم 100 روبل میگذراندین. اوچا مای تاجیکستان زنگ زده است. من زنگ میزنم نمیشوه، نامرشان کار نکرده است. کشتگی نه می نامرای میگافون تاجیکستان اد همین نامرا گذارنه بخمون با حضور گپ میزنیم شناس میشه. تولدی ما 10,000 عید شنبه میشم یکنیم سال میشه در مسکو متروی خینه دایم داخل زواد کار میکردم وزیرش در بیکارم کارتا ندارم روش نه در کار ملتماس گذارانه نامراشون شد نداشته اما در سفشن رای کسی من نتایسه سمزن زمان کارتا ندارم بانکوات هم دختره که التماس گذارانه و چه مزهش نبوده بلی سوده اتریاس کدافدان زنگ میگم نشته سای زنگ زده کار نکرده سای نامراشون گذرانه من نامرای ایما واتساپ همیتون بخمون با حضور گپ میزنیم شناس میشیم گپ زب پول نیسته بونگی اگه ماشین که برای پول گفته است از اینترنت هم خیلی پر شده کنه برای پول نیست بخدا و چه مزاش نیسته برای وی گفتم شماره با غریب میفهمه التماس که من جای کار ندارم بیکارم گشتم هر وقتم جای کار باشه بگه نه میرم پیشتون اگه زنه بود دلش گپ مونا گپ میزنیم شناس میشیم گذرانه مجدد میکنم بعد فکر مرا تین خیلی بخمون با حضور گپ میزنیم با دلش бинед ки ҳангоме ки пул талаб мекунанд мо намегузаронем расмҳои моро аз саҳифаи одноклассники мо мегираду баъдан ба саҳифаи худ мегузорад баъд менависад ки гей ҳастам аллакай ин ҷавонро шарманда мекунад ба хотири чӣ ба хотири 100 рубл дӯстони азиз бародарону хоҳарон ба ин гуна инсонҳо бовар накунед ба худо қасам инҳо худашон нестанд ин духтар дар соли 2020 ҳангоме ки карантини covid-19 эълон шуда буд ин ҳамон духтарест ки ба касе муроҷиат мекунад хоҳиш мекунад ва як бадбахти дигаре инро паҳн мекунад баъдан бисёре мардон чикор мекунанд мардон аз фурсат истифода мебаранду аз садои ин духтар чикор мекунад бар мову шумо равон мекунад духтарро бинед мегӯяд ки баъдан ман номерҳои ватсапу имоямро медиҳам ба ҳазур шинос мешавем чунин суханро ба як таймо не балки ба 1000 то имо гуфтааст ва мо бояд барои чунин суханҳо фирефта нахӯрем диламон насӯзад зеро инҳо бадбахтҳое ҳастанд ки танҳо аз номи ин духтарон ва аз садои ҳамин духтар чикор мекунад истифода бурда мову шуморо фиреб мекунаду халос хайр карданӣ ҳастем ба хотири аллоҳ ба як бечора хайр кунем зеро бисёре шахсон чӣ гуна ки диловар сафарро гуфтад бисёре шахсон тамбал шуданд ва ҳоҷир ҳамин каме мушкилӣ ба сараш омад аллакай худашро мепартояд мегӯяд ки хайр кунед ҳолам бад аст хайр кунед ҷустуҷӯ кунед пайдо кунед баъдан хайр кунед ҳар хайре ки карда бошед худованд ба даргоҳаш қабул кунаду савоб ва самараи хайратонро дар рӯзи охират ва дар рӯзи қиёмат дар номаи аъмоли ҳар яки шумо нависта ҷой мегардонад аз мо ҳамин қадар сухан буду халос худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад бо шумо ҳастам дӯст ва бародари шумо ёсинҷони муҳаммад дӯстоне ки суол медиҳед суолҳоятонро метавонед ки бо тариқи телеграма ё инстаграма ҳамон корвони умр ҳамин саҳифаи мо дар ҳамон инстаграма низ корвони умр ҳаст ва ҳамин расми айни ҳол ки дар ютуб дорем ана ҳамин расм дар ҳамон корвони умр ҳам ҳаст хуб метавонед дар он ҷо суолҳои худро пешниҳод кунед то ҳадди имкон бар шумо ҷавоб медиҳам дар ҳаққи банда дуоро фаромӯш накунед. Ассалому алайкум.